Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wen ano da pagpunam, naawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday ta iti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi. Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di ammom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan kadimot nagtulagan nyo kan Juni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day dinanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ang makiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan ijay pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yu tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang yu akwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama, mga numabangkrap ka. Kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Da orlan mo't ka ni Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kitang agasawa. Kariton manen, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambannog da nga agisursur-sur iti lako da. Kat adala nga rudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakwan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumak na nga dagos ha. No siyak, jakon arapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apan nagbiag. Narigat no na nga ito unay ti arapaap tayo. Kat mamirmiraot tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan ante. Saan ka mang katrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurok mo ta 2 oras sa ante. 2 kat kagudwa. Nakayumot. Mangtod kay kid dinitigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga'y. Ay, nailis tayo pailangan te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito'y tersinak. Bayadan minto ka di. Una yan na yan te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito'y tersena. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya Lori ante. Orag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao na nga tuunay terapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kante. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anuan tayo ayang amin ti sobra kwarta ante. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw, mayatan ante. Anya to orasin? Kamsan pa'y anaibos tinating alako ta, Lori bakit? Wan nga rod Sayang, no sana marispos da gito. Ano santa payla ang lakay. Adda pay mo't di 2 nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no si Mang Patay sibuyas nga order ko kankwana. O sige, sikapay lang ang rudagla ko. Anyat kukum diti balay Lore. Imayak tamang tedak ko maitinatang manang. Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre day ta.
Tiyo ila ko? Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, no kasta. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas ti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti si ka. Isardeng yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kamin tumanen amanang. No apay mga minan na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay, manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustel tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang ije palengke? Naimbag man. Tadi na impabayad kin ka. Ay, jak mo lawatan ano ipabayad na. Ay na maluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi da. Amuman magkadagi nga agasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sabagay. Awan bibiyang tan kadakwata. Ta saan mo't adatat agriga no bilang malugi da. Ay, wana. Makaamuda ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddo maalako ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adamula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No addaam mo na apagangkatan itinatang. Sige. Barang addaam mo na analaklaka apagangkatan itinateng amay lako. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan na. Kalpasan ti mano tawan. Nakagatang tamatlangan ni tilugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tandan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam. Gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakder ta bakit. Sige, sikat timang plano. Tawan amok no may papan iti day ta abanag. Bakit? Gimatang gayam daluri tilugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa yung Ne, nangalaan da kumangay tinggatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak na. Kahit ada pa panak bakit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti arakon. Bilibak launay kun ka, Lori, kaanakan. Ininot matlaangan amatungpal ti arapaap yung agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan day jay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyaw. Wen anti, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yaw. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag matan asaan kami ang nagsarsarita anti. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas itisigod noan niya tibiyag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma, agmeryenda ka pa'y. Ne, pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan yaw. Un manang, tuy balay ti sumaruno a project mi.
Barang malpason itaabulan. Ay na, ananwan nyo ay atidak balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang, Ay na, ading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple apa nagbiag may. Iso ada kayo, suruan nyo man ti makontento iti biag. No niya ti adda kada kayo gusto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. ha? May samot tanak yo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalayaya. Nabayagan nga arapa at mi dayta manang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin yo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yo kan kwa na. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan yo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga ti sagana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayaten ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamairanod tayo mat iti kinabak ng dano kas nga agpaskanda. Ado, timakan bakit? Numatay da, di dan tumalamay tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan idi house blessing ti kabsat mo nga ay Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbiti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, maitugot da nga raw, ti kinabak nang dano matay da. Una yun, ti kasta ka panunutang balasang ko. Kat agpay sumot ante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Maditirik nakbakat. Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayaten dayto intun bigat. Ay, amang anoan niya dayta. Ay na makapadanag kamot. Kapailak na ito'y bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon dayta arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpacheck up akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pay laeng. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakkel ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni Manang Pilar pay laeng nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaeng dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wananti, agyaman akunay kada kayo. Sipod pimusay ni Nanang. Kitda kayon titimakdar amay kadwa nga inami kinimanang Irma. Niluri ti kinasarita yu itay ante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Ni, sana. Na-ospital ay ante. Wan, kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Day tante bagbagak. Ha,
Uray baknang ka, di mo malisyan ti sakit, ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. Anya mo ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo, takabsat mo ka nga road. Kasan maragsakan nagalas mo taramid da. Agpalpalanggwad damot, ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit, ante. Kitaan niyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpaagas da. Ngam no da tayo amamirmira o ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idibimak nang da. Kitama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karma iti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si ka, Johnny. Saan ay akaguram, ida? Masyanak latamot nga uray kas kasanaw. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan umakaptan da iti sakit. May busmutlaang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laang. Da tayo ngay, awan pulos urnong ta. Awan na. Urayan tayo laang ti pupusay tayo, no awan ti mayat at tumulong ka da tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta, nangan ka di mo tin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kun, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo ngay. Ni manang pilar pala ti makaamo. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itaabulan. No saan ako man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam, lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo, bakit? Agkararag tayo, lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, lakay. Naimbagan kamot laangan. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita, lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo, lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak dayjay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Johnny, ayan mo. Abay, bakit? Anyat mapaspasama kang kan? Maulawak. Ha? Bakit? Natalimudo ka matan! Irma! Ang mga nadat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray medyo hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, ano? Natalimudo, anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa na ibaga ti doktor, anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood da. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Dakilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nudaktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga taadi da masidag kada kami, anti. Babain da lakit di kada kayo balasang ko. Madingamin ti panagsasauda kada kayo idi.
Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan dati tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasubuan ka. Narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas no awan kwarta. Jak pulusim pagaro pa makaptanak iti sakit. Kumusta kan, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan manang. Nadamag ko kini antitiri ang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no operan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan. Da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakak lang. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang. Agyamanak. Noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no at emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gatgata nga matalon. Uwan bakit? Nagsabat kami ti presyo akayat na. Ni, kung naman no di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mi ti kwartata ngay. Bakit? Inayon ko tayo inabak ko iti palutan. Anya? Kunak man no inidjamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Adda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Ay, di ka kadi agungungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerti ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan nga agnanayon ti swerte. Nagbaybayag, bawian da mo ilakan ka nagita nga babakam. No, ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mo. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Pagore ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipon. Ay, tinasaya at agpilis ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod, kuyo ganak man amapan iti doktor, lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsikog ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko ang maaddaan iti anak. Lumakay kun bumakit kami ngaminan, idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata, ta blessing manan da ito kada kamay. Wen
Nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan bariton dagiti anak yu kin nila kayo mo. Huwag nga Rod. Ay, wan. Anda ka di bunga dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay ado sige tapagulyak to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yu mare. Ay na, agyaman mare. O, pare Jesse, si Kamil gayam. Umunag ka, ha? Ne, andyan ito awit mo? Mangga, pare. Imbilin ni Marikate ka ni Bagat Kaw. Siya kung tinangyag ta madama ti luto ni Bagat Kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay ijilikod ti balay ta, adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku amaya, pare. Ikak man iti vitamin lagi tayo tarakin ko amanok, pare. Lagi tayo pangpalot. Kunak mano, insardeng mo na itabisyong, pare. Sagpaminsan lang, pare. Imbag man, tadi nakaungtan di bakit mo. Saan nga gungat dahi jay? At kanayon mo, ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na, ti abakag. Ha? Kan naadda abakag, igatang mi adagos iti talon, pare. Anya, di limawan tay saksaka atalon mo. Ay, wala, pare. Katas ng palot na dyan. Lalaki ka no to'y si Kugko, lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ano ti mangiwaras iti apelyido? Uwan kati pagyamanak, awan nakita da problema iti si Kugko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Sa mula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipas nga yan. Uwan nga Rod, Panagkunak, swerte ta dahi ta sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rita. Adon tinaipundar ta. Ay, uwan anya. Ay na, sapay la ko mga Rod at agnanayon dahi ta swerte talakay. Uwin bakit? Ket an nadama ka nayon ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumat ta anak ta nga ipas ngay mo. Uwan ka di lakay. Ay, anya nga tano aya bakpay laang ni nanang dito'y balay. Tapno adakad kadwak no kas awang ka dito'y balay. Ay gat nasaysaya at manan, bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amain katamuna mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala nang ti sakit tityan ko. Mabantayaw ni di hospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpas ngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agunget bakit? Ang mga no mabignot ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumigsa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay. Anyamutin. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak. Bakit? Ay bon, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mo la kanuno madamdama. Makay, ayo dahi tinga ubing, LV bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Wen nga rod lakay. Nadlaw kumot day ta. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mat. Maalagon dawaya mo ti kaadda na dito Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nosapsapulan dan. Naimbag man ta kayat da ngay pabulod ti ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala, uba man pay laang, taornosak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay,
Sa bali mo ti mapalpaliiw kun iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa mo ti anak ta. Anya? Pag kunamot, Basta, kasta ti madmadlaw ko. Adu dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. anya? Ay saan? Jack makro na kasta ti anak ta, kati. Kan isunsamot nga agmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya nga mintinangin inawam ah. Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti pabasulam nga'y. Tinasayat, ipa-check up ta. Kit sapay ko sana pudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon day tang obing. Isumot lagayam nga agmamalasak. Kunak no swerte day tang obing. Problema mat gayam tinsang bay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Diyak mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare, da kayon ti mga aware iti anak me. Han? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun ta anak me, mare. Ha? Ay na, Mare, amangan numakmaklaat ka laang. Amangan no pagbabawyam to day tanga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, adan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang tanga anak ta. Huwan nga rod bakit? Agam mas daawak. Apay nga ta, ngayon pampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya da niya nga angot. Kasla da mapupuuran bakit? Ha? Ala, tay insaan ko ije kusina. Nalipatak mo dyan lakay. Ang dasok nga agtaw di di kusina. Mauram sa mo ti balaitan. Ala, hun nga agpaiso. Irar mo ni baby. Darasam, agkid daw kay ti tulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam, tanay na puskulon ti asawk. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan adim maputi balay da Mari LV. Adamak idi sumagmamano ang kagawaan daan ay salbar Ay, pudno tayo atap ko. Amalas da diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada ang kasjayan tinapasamak. Aywan anya. Ay na, naimbaglakit din ta saan adata tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko nam, tayong paampun ta adagos da diyang ubing. Tano saan? Agmamalas ta pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay na, agyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, hun nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanen balay mi. Kat anyat plano yu itani ngay, Mare. Ijay kami pa'y ang kabangibang abarangay nga agnaed, Mare. At datay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti uray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kang chismosa akaaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay! Lakay! Ay, apaya kasta tilangan bakit? At damanin na awat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anya tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver parayte. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. Maysa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanda ito eh. Ay kat wanan Sa bagay,
Di tanton problemaen ti panagadal ni James no kaskasanaw bakit. Unay ka matan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan ngagbartag. Di ka man kundi ungar di ta kasi. Alaki din, ikaw wan na kiti makanta mabisina kon. Anyot na sila. Tayo ugot ti kamuti analak di tarubayan, ha? Anya? Rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apay, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawat iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, kat agtrabaho ka ngamin Kanayon lang siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha! Dayta ngamin kat. Tadi mo inan nadandag iti na ipundarta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man. Hmm. Adong agpaiso na ipundarta sa nikway de. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ilakom aminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Mumanaw ka dito sangog. Tamang ano anya ti maramid ko ka. Di mo kaya tadanggan dagiti ibagbagak. Gapo tamapaisoan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yung, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayt na. Di kayag danag, ma'am. Awan puspusan nyo tada kamin ti makaam mo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magari ka. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pari Jess da kita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay nampunda mo da ito. Wan, kat kitaam Nagadutin na kaukur medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? Adada pa iti sa bali apagilyan. Anya? Ne. Kasano nakadanon da ijay? Lakay, jak laim pagarup nga agbaliw amamin pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasem, napadasan tapayan tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing namin. San lang iti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kasya kasasana. Wen nga rod lakay. Asino nga iti mangipagarup? Agapo kankwana kat napadakkel tapayan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, adda kami. Ha? Ne, da kayo magaya mare. Malao mo nagkayo Wala, umay kayo. Agyaman kami, pare, mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo mare, pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kin ni James nga anak tayo da ito'y mare, pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi rin pakarop. Akastuyan tinagbanagan ti biyagyo, gapo iti anak mi, mare, pare. E dinto tada kami. Namimpinsan na naikisap ti pagbiyagan mi, gapo iti sugal. Ha? Mare, imay kami, subyan men ti anak mi kada kayo. Anya? Wan, mare, pare. Pasensya kayo naamiris mi ngaminan ti biddut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Ne, di mat adda saritaan kan kasuratan tayo.
Asaan yung nga aramidan ti kastamare? Kasuratan la dayta. Sana nagnay ti attorney, mare. Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la sublian min ti anak mi, ta mailiw kamin kankwana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Ta saan tamat apod no nga anak? Nakasaritak ni James. Di na kayat ti mapanitayan ti pudno a pamilyana. Uray di na kayat ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siya, awan problema na anak daket nga ron. Ngam ni James ti pampanunutek. Kasi mat no, pwersaan tang alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakabaybayag ka, aldawin. Masapo na mayawit tan di anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapnod na pangiluganan taga ni James kan nagiti gargarat na. Mala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Romar lakay. Alaon dan ti anak ta. Nalahos doon, di ka nagsangit. Patibkerem ti pakinakam mo. Mayroam tan tumatlaang awanan ni ti puder ta ni James. Masya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumanaw. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagiti dadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamatan ta ti oras ka ti. Ay sus, kurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano mo sabang tatrak? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasamak kadagiti kumare kan kumpare ta. Wan nga rod bakit? Oh, awan mangipagaro pakasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Mala, tumulong ta iti pan nakalamay da. Mangtad ta iti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit? Kaasi nagiti napanawan da nga anak da. Tanagindandamit na pimusay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tiket ko, duwa talang amang selebrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tatika ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa'y nga umunakan ka dahito sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan nak iti kwentas? Ala, baliktad mat Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka Tasi kakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta, Catherine. Ha? Pasensya kan Leo Awan mat ngamin trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan dahi ta. Diyak kali ka guman ti regalong agtawad kan ka. Tinapatag ka niya. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tengged mo. Ita, siyak mat ti mangyokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma. Agdanayan dahi ti kinalailo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik. Sika lang ti umuna. Ken mauding ayat ko. Ay-ayatan ka, Catherine. No kasta, nagbiyahe manan ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga, nagagamo day dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak numagustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anya tayan ti trabaho na dyan syudad.
Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop da iti may sa amol. Anya tulagan nyo ngay. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti day ta, nanang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigat ha. Na kayo pala ti makamu dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikadwang aldaw. Leo, umay ka man. Apa ka di, sir? Sika ti pusga nga agbantay dito shop kapayatan ti kawan ko ha. Un, sir. Agdala ka kunay kan ka. Amo kon ti kababalin kan ugaling. Isual sika ti pangital ka iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jack bye-bye anti shop. Sa bagay, mabiitak mo lakid diti papanak. Agsubliak to adagos. Pasitla pa nagano san. Makaurno nga kung iti pagkasaran mi ka ni Katirin. Sorpresa akto ni Katirin. Jack pala ibagbaga ti may papan iti kalay sa ita. Sorpresa akti no biyak. Ay, sa magmamanulangan na bulan na makaurno nga ko na. Nay, ni Boss Peter. Hello, boss! Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat ta ti tao. Agananos ka, ha? Tayo ti panagsublik. Adatip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man? Basta dantuited ko atip mo. Okay, sige tagrubuatak matan. Ang biyahe ako nga gawin, Leo. Bye! Ay, bye, sir! Ay, awanan ti makunak iti boss ko. Talaga na singpait. Ken saan ana imot? Oh, basit labanag day ta. Awatan. Saanan, sir? Intrit dak lang arudan. Ikandak pa iti kwarta. Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatan mo tayo dulin mo. Sige, uminom ta. Ibusen ta to'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kastoy latan ti aramid ta. Nawalpas ti trabaho. Siyat ti pagliwliwaan. Tagpadatamat nga wan asawa na. Uwan nga rod, sir. Ang mapay. Talagang awan plano yung ang mga asawa manan. Duan atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mga asawa yaw. Awan siguro, Leo. Awanan iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya kon. Anda pa lang at gusto mo't ka na tawa ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti taon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo ngamin, sir. Iso saan amadlaw 60 yon? Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Malalawanan. Sir, mabit lang Ada umawawang iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga no importante na ita. Agpakada ko, sir. Oray, dua aldaw. Oh, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Katada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kaduan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar iti lugar yo. Ano matintan ti lugan ko? Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Nadisturbo kayo ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyar diti lugar yo. Nga oray di pay laeng. Pag-ayat ko nga minti agbiyahe. Amo nila yun na ita. Pasensyaan yun to'y balay, sir. Napobre kami lang amin. Sana dahi ti panunuton nyo manang. Tikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tiagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot nagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang. Di ka kadiagganat ngagbiyahe. Adak lang arodon dito yung boss mo. Agtalinaid ta dito iti uray makalawas layo. Tapno masikasong ti inam. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dyan siya. Isupay lati makam mo.
Panamot lang kami na mapagtalkanday, Jay. Kaningan to pa sa rungkaran tinubyam, tapno awan ni bagbagan, Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga, sir. No kayat mo kuyugan ka mang sa rungkaran tinubyam. Tapno makitak man mo ti bagbagam anobyam. Win, sir. Mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasing patabos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamot ka da kayo, sir. Napintas gayan tinobya ni Leo, sige, agsalita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di Jerwara. Kasla nasingpot ti boss mo, Alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramet may tilugan na. Unya Rod, man ti boss akas kan ko na. Una, kan nang tadpay kit di ti kwarta. Ngayon gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di. Nasingpot nga Rod at talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong ak ti boss ang nasingpat. Layo, ano ka man nga gawid di dyan lugar yo? Diyak pala gawid ka na gito, sir. Anong tilangan ko di na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanyak. Ha? Agawid ka kindi. Yung kasarungkaran ni nanang mo. Amang ano awanan ka sa pulan na ijibalayo. Ikatanga mi ti masapsapul na. Mabit lang, Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inam. Ala, saanan, sir? Ada pa'y kwartak. Alakid din. Awate mo. Masyanak iti inam. Iso atulong ko na itan kun kuanak. Naimbag man ta nag-awid ka man anak ko. Katkaduan pa'y tibos mo. Una nang, taumay da kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter anak ko. Diyan ka mo kunak no nagpakada-kada kayo? Saan mo? Pinagandar na tilugan na. Idikwan, nasibot mo tan. Ang mga nandala na panananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldom no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito. May salat ti amok, nanang. Presko, ti klima tayo. Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit day tatakapurpuros launay. Agyaman manang. Nakasingsingpet kayo kanyak. Wanata nakasingsingpot ka mga min kada kami, sir. Napanan ni Catherine, manang. Awan met. Ay, aday di silid na. Nagpulas biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayong biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Saan pa'y nanang? Anya pa'y urayam ngay. Aklo na mo na mga no sumapul iti sa baling arman na. Kasano ni Leo, nanang? Baybay amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo marigriga day jay. Sa bagay, kayat ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na tilakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo atawan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti ren Sinaam to ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. Ne, padakalan yun ti balayo, Catherine. Ha? Wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang. Ay, Leo, agawin ka pilaan. Pasensya kan tanerong timing ka sumarungkar. Makumikom kami ngamin dito balay. Sige na. Mapanak nga rodan. Itay kumapay Sige nga rodan na. Sige. Payakas, Jay.
Kalati pa nagbaling ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang mo na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka di? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Ay, sorry. Jack na ti cellphone ko. Madlaw ko kun ka. No Jack ag-text, di ka pa yan ag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw o makaawatak iti text mo. Sige, tagda pa aramida. Baliwam to lang ti umawag. Bye. Apay kas jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalin ti kastoy. Agawid ak, takasaritak tinobyak. Ket no kas kasano, ijaya kun ti panagkasarmi. Aduan kan layo. Uray sanen, sir. Mabitak lang. Agsubliak matlano bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngin sublim ti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko wala nagkurangakan ka. Ibagama. Sorry, no nyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya, Catherine, di mo kumamot sa ti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak umanugot. Ay-ayatan ka. Diyak kabala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Andan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Pinayabandak ka no, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang amnaskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay, sir. Ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, di basol mo. Agkisayak laang. Tanay, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, adumot lata ti customer ti siyap, sir. Nanayunan pekit niya, Di nak isuro, Leo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako? Awan ng trabaho. Uwan nga, Rod. Ang sumapulak iti pagtrabaho dito lugar tayo, nanang. Ala katunan Anya nga road. Ngam panagkunak. Adda nadagsen arason. No apay nga inikat na katibos mo. Awan mat amo ka basol ko. Una yan. Tanaira na pa'y mat asininanak ni Catherine. Kalpasan na. Kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam. Kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita? Adda kanumat gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan na, Leo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay anaaramid yu tikaste kanyak. Ulit Leo, saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyak ang gagarati amin. Ngamin, agpada kami itirik na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbaw tirik na kini Sir Peter. Isugayam tay ayatak. Apay anaramid yu tikastoy kanyak. Ladingitak Leo. Agin inayat kami kani Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Kan adan na pasamak iti nagbagatan mi. Diyos ko, awanan ti sabali a pagkamangak, no di si kalang. Si kalangan ti amo ka pangitalkak, kadag ito'y paglablabasa kita. Ikanak ko may tikir ti pakinakam, Diyos ko.
Sapay ko ma, tamalasatak tagito'y apanubok itibiyag ko. Nanang! Naiapay anakaw. Anyat pakaragsakam asimang po'y tanakaw. Nanang! Nangabakak iti raffle draw. Anya, ay anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, nanang. Anya, Adan pag negosyo tayo. Narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kayat ko. Aramid ti kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyang itikayat kong aramidan. Anya? Asawa nak, Peter. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. Apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak, Peter. Agdrama ka manan. Heh! Ala! Aginanakon! Ditakan! Apay nagbalbaliw matan anaming pinsan ni Peter kanyak. Basol kumatlang ti kastoy ang nagpanagak. Insukat ko ti pudpud nung ay ayatakin ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumangay. Ngaman yan. Kastoy matlagayam ti pagpanagan. Sa anak anaragsak iti danda ni Peter. Basol kumatlang no apay kastoy tinagbanagan. Basol ko.